Kako sam nekad voleo ove stripove i naslovnice Velikog Blacka da čitam kao klinac. Zaista je bilo nešto posebno. Ovdje imamo sad Lunov mangu strip u izdanju Golconde, 330 dinara, broj 1022. Naslovnica imamo Blacka ovdje koji pesniči ovog sveštenika astečkog. Ispada mu njegov nož za žrtvovanje iz ruke. Par zuba i slina, a tu je Rodi vezan za ovaj, kako se zove, oltar za žrtvovanje. U zelenom modelu, Robin Hoodovskom. I imamo naslov ovdje Izgubljena dolina. Izgubljena dolina označava izgubljenu dolinu gdje su Asteci kao izgubljeni u Severnoj Americi. 1000 puta prežvakana priča. U dolini nekoj u pizdi materini žive Asteci ili Vikinzi ili ko zna već koji, i onda su oni tu kao sami izgradili sve za sebe i tako slične gluposti. Ali ajde, nekad je to prolazilo, sad mi već ide na živce. Evo ga, tu je crtež lep, solidan, priča naravno žešće sranje, ima par komičnih momenata, ništa posebno. Asteci su pod napadom od ovog lika ovdje, on traži zlato. Asteci su pobjegli, još nisu skapirali da zbog zlata ih svi jebu, umjesto da ga se reše, oni ga čuvaju i dalje, iako ne mogu da kupe sa njim ništa. Tako da evo imamo i ovog njihovog glavnog negativca, sveštenika koji hoće da žrtvuje Rodija da bi se odbranili od napada bledolikih, međutim Zagor žrtvuje njega, a onda pomaže ovima u borbi protiv ovih. Tako da, evo vam jedan deo audio stripa, nije baš žrtva, ali može da prođe, tras, udari šljagu, Zagor, čuj mene Zagor, Black, šta mi je. Da vidim šta li će dalje biti, hoće li ti tvoj Bog pomoći, stani, pazi, stao si suviše blizu ivice, najebaćeš. Ali bilo je kasno, Tepek je već zakoračio u prazno, i tako je se Tepek strovalio niz piramidu. Ova sveska se deli na dva dela, pošto je priča kratka, u drugom delu imamo jednu isto kratku priču, neka vajarka, Benjamin Franklin, Rodi, tako neke gluposti, žešće, ne vredi trošiti reči na ovo, tako da ću preskočiti. Ide kao malo vuče na komediju, ima par komičnih momenata i to je sve. Znači žešće sranje, kupuje se jedino zato što ima ovaj naslov Lunos mangu strip i zbog neke nostalgije. Tako da ovaj Black nažalost nije mi nešto baš dobar. Sljedeći je ovaj odredište Tucson, Kit Telerčina. I ovdje nekoliko reklamica za magični vetar, njega volim, Nick Ryder, on je odličan, priče Lex nemam pojma, Nathan Never prilično dobar, Julija isto nije loša. Tako da eto, to bi bio za ovaj Zagorov brat Veliki Black. Dobro urađena ova stranica, vidite kako je namrgođen Veliki Black, ljut. Ima jedna scena kad mu otimaju Rodija, on kaže jebaću vam mater, ja posle sad ne mogu, i onda posle mi jebe mater. I eto, to je to.